ene Dr. Reverend Kankambwadu ono pe ene wa ha ene ni di nkomo dog ya mo akwa be da bia boko de eso Adom so for pani ne ho ye de nti mo ka ayi asore ne apomdim bom de ene e horse de nyame ase anope Elizabeth sa seminchia omano e jene sodo do ote won ka ache nti no encha obeto won ka sa that's right enunti anope ose no na World Hepatitis Day sa enunti no globally no na observations na ekoso bia enunti anope pese ye faso sa akwanya no so ne ya announcement we say so you be on test for hepatitis B to be precise take advantage and operate about Faith Homeopathic Clinic and all about testing. It is important say over status because there are more than 350 people are almost living with the disease and they are not aware. They are not aware. At the end to could do chronic stage na infectious bitim their sour renoma uknu any abusian for a benwo and until no shenin so now one test now one status obey in temper me did say hepatitis B is one of the most infectious viral conditions ayenya but nyame adom no ye sense of vaccine a obetimi awo e dia bo ho ban a ebi ntimi ne o na so nipa bebre na atiada me did say HIV ne ka say nya vaccine a camera fo nya be so yakọ eno nti no hepatitis B is 100 times infectious. When you say hepatitis B virus no oba abontia like so oba blood or blood man na say or wadie bi a aye contaminated so a obetimi edi 7 days no sure ansa no owu HIV is no oba abontia virus ndi 3 hours pe no many days no 3 hours HIV virus oba abontia obewu ontimi survival outside blood more than 3 hours but hepatitis B virus can survive outside blood for 7 days. Just so dangerous. And until nama nipa bebre enya bi no. And until no take advantage. Bra Faith Homeopathic Clinic na yemwa. Afei so ye wa wo brem. Arthritis, osteoporosis, osteopenia, and then kasemu ya no. A hankofo papa. Make us say obisa sabro tutu no pa enya asem ketwa. Wapo so joints no airway out. Mesro a Faith Homeopathic Clinic. Bra na yintimi enko mo if you say ade ya kofo pi na de ade ahyehyɛ won ho ache e be sure e brewe mu no a preventive health system yentena ho ema yare enchie ansa na kwa akopɛ ayarehwɛ wo ho na sɛ wonya routine a wo de check wo ho ehu sɛ wapɔmodin no bibia ekoso kama na sanso wo ye bema wo sɛ o mema sem asesakra for some time what would you want dance and until ne yaka self care aka ni nyina ne say so hu se ni padua no asesa e wo kwan bi so apomodin sem bi asesa usu no ban bi in terms of apomodin asesa enye sana na wote odofo infant na ho Bra Faith Homeopathic Clinic na ye mo ye wonro ye wo mfidie e be gimre ahwehwe oni paduam na ehu de ha wo no na ya pe ne pomasi bre kama e di ama ho on say all of a sudden odwonso no wanchema emeyi kane no wonte sa enti say won say abnormal all of a sudden odwonso na wanchema entimi meyi be ma bia wotimi bia after 40 years research am ye say be ma bia you grow with your prostate especially black men inya deep free aduana e kona ye nyi na prostate glands so enyini nti enyi no ne mu bie ebie no na e cafe uterus odwonso twa na ma wotimi dwonso no enu nti e cafe no pia e ho na abon se odwonso a jisa wo chima nsa na abayi na de ma ne yehu ni se one pen ne pomasi brent me bedroom revi no dwonso no bede wonso e makra this year pass catheter e ho na kona mema tiem wo ka se labor ward no wura enso na mema catheter na ma mo tiem za no na bema nya de catheter to bema mu a o function say empasogro no obo a ebebo atia o enu nti entena ho ema oyo na wi ema meto kwam bra bambo ewo ho bitime to anamon ame aboa enuro ho a ebe yiwa free sa condition we meti to anamon na reho sempe wo me say kane no obo say ya pass catheter ma bema 70 years and above enso nei 30 fo nyina gi catheter ya reho sem
and tena ho masase mo ebi nto Fabra Faith Homeopathic Clinic in Tentem na into me emwa nso so nam so wadidi wadwuma ni ntunya kwan ene di nti ama odidi a che junk foods na long fast foods ni junk foods na nuane na yete ya sheda no ani fie no kwancha aduane bi wo kwa na isi kwancha wa be for some time ayento ade chi na ansa ya san de abisi ono okoto ama kufu bebre enya lifestyle diseases bi to say high blood pressure, diabetes and bad cholesterol na accumulate oni peduam no e won sunsun so aye de beba and nti no Bra Faith Homeopathic Clinic na yemboa said the bear sa anuma we say na no yesusu so boni akede beba wa pomode so no ye betimi eyi free ho afayin so ya bedru ebrebi a so umpo we live in a chemical age. WHO said the challenge of this 21st century no how to live healthy in an unhealthy environment. One say oba de bobra na ya say ni nyina o hwe baby a yetum ragu a nsuo tai twini nyina kobo sukesi so sukesi aso na ye purify Ghana Water Company treat ya ma ubio pipe na ye ba no eno nti the amount of chlorine any fluoride that you di go nsuo num no anodin eno nti no ama in terms of say onomako nipadua mama na boa no nkofo pina be dia dance say o hwe mi sisi o say pipe nsuo say wagya no onom ubebu na de ya de de ohoro ni mama na udi dware dodo na agya no because the chemical content no ekosoro o ma anya ne sa so a nka pandemic esidadada because ifini nyoma ye tugu a ekosa nsuo nim no ma ma omotimi treatment na ye kama no so omo so ebo adwuma pa eno nti ye say opa we live in a chemical agent, you know. Be detox. Ye twifie fini peduem se de be ya anomboa na enkofa ohaw emeto apomode so because hwehwemu na me o se anomboa na ya na de haw ebre ti so yo bia wani ko apomode ho so timi detoxify kakra obede ho every sense so bone na akasa ya de no ana sa ifi no ebetimi de abre oni pedua no tu anamon na Bra Faith Homeopathic Clinic ye wo ahene makoko bi 18 mu Kumase enkran ha de Santa Maria Abuya Junction ho a na yebo bra na be share fidie ni boye oba wa wo pen ba se ya usika bank apesa wo pa no afi na wo no so ateko oba ye wo nro ye wo mpane ho a ye be hwew se ye ni wa wo de no emfi wo yam nko ade a Bra Faith Homeopathic Clinic na yemboa sanso na bema ohunsu agene onya condition bi efe na zoospermia amensuo na gene adwuma ne de nka wo bo no all right se de adwuma bi a bema be ye bia na wo ye but nsuo na agene ni nti no intimi nyinsen oba no na mema nso so etimi bo adwuma kama ma okekemu a obeka che ne se awo ma yenko hospital obeka se ko mema ni pi na for say erection is the same as fertility bema bitimi asori mu de kama pa but ohunsu de agene eba sa wo bi entimi ba nso na nya oba na ya mama na ko hospital sa ebre na wie du say ye ne mani nyina be kwa bom ye nyina ya ko checki na ye hu de friends from so ni free na ya correct bibia kama na awo no so atimi aba de be ye ya pa ne say what this 60 years echo now be realize say oba no say bia ni we ya odia be ye ya pa because oba no kan bia so on ko no ko ono so akwa ko so ye correct on tena ho mo abra ho ba nti wo gidi sa ututuo nti no utimi wo de afan ye ntena no wo ba oba nko na wo abonte utimi de ne bafie be makọ wo abonte utimi fa ne bafie ati ase because wonyem oba onyem a na anyem no o kwanyem a hwa na anyem wo nti wonyem abonte na oba ka abonte na ono so wo bafie nti na nya wo dia Bra Faith Homeopathic Clinic na ye mo wo be chef di mi scan bibia nerve endings no ye be hwe ni nyina be bia ya wie bia hinta bia no through acupuncture science ye be hu ni allocate cells na awuwu na etimi ni adwuma ama wo petu abo akokora ni nyina no ye be punch sa cells ni nyina sa reactivity ye be rejuvenate cells no ama na ye adwuma na wasensi odade mo ho abefe oba kama be ma ware wo ne he de ade aye Bra Faith Homeopathic Clinic na intimi embo sanso na wo ye be ma wo force bo akokora no nso ba eboa ewo ho edema ye no mbesa ide adwuma ni 0540 710 940 0540 710 940 and now say 0547 57 84 94
0547 578494. Someone cry her Bra Santa Maria and pay her screen in a year and run ye twaso. Bra, take advantage, know the state of your liver. Bread one or young combre back bra, never share baby order. Na intimi and more than you and queen from us. All tap ready calls Anaji police station chair honoma, Coforia Funyanko. Landry Managers Road, Poly Junction. Oh, Bogoswa, your old Asidaboga Bronze and Chihonoma. Na se Kumasi na wadia, na wako ahinema kokobi 18 monoma. Bra, na yintimi emwa na oswa pomo de no bibia, intimi enwipe. She screen so, the fan numbers ni bi na ni enkita ho. Yeda ma se adopo so. Yes, so yeda Dr. Reverend Kankambodu. That's right. Yeda na se papa enti no yare bia hawadwea na wafre numbers ye wo screen ya see na ne doctors ni nyina numbers omo de gu ho na enkran na wo pa ofra omo no bedi nkomo kuma setakrade nyina no wono mo aye krado Faith Homeopathic Clinic no yada se